sedang diperbu. Janji capa gelarang di baleng minitran. Rep kerandek napang adek pun amit pun. Ya iya raja pamuda margawan dia. Panuntun rahayu pangaping walagri saat amit pun. Isakibari poe miniti tinulungsur di bumi bagus mandala pasamuan. Dina sukana duh indung. Dina nahijina daya cipta rasa karsa manusia. Nangtung bareng-bareng datang tungan manusia kamanusiaan. Ngebi dereran kage di babantong hade. Dengan hirup harupaneun dikeun lumaguna gawe rahayu leubeung na bagja di buana pakena karta bener urang buka uraga pamuna. Nitang tulong parang kagusti Nuna suci Neda panjia pangraksa para abdi-abdi seni sejak kuat dan titis waris lebih hari atas jalan laratan padang lahir jembati Malur jati mihuri Milari jisim kejiri Mapai uga uga Atra senter henti Rasul karuh kahiyang Prabusi Murwati pajajaran Pengobang seluruh sini lagi tatar sunda muga nyebarkeun wangi boyong kebakaran mamang lengser semut kekalis kita tak atman kembali bubut kembali manggung sedangkan balik ngapain lu guys makan dalam katakan jauh
ini Joyo sang mandor Dia hanya cerita tandang tuhu kersaratu ngesto papagon pupuhu ngesto papagon pupuhu Tumabur abehan buhun kumarembing nyisiran wanci kumatatan nyisiran berang muru jalan anu rahayu kadumus kantung sakalanjung jauh sampurasun Nadawi di Kahyang Maha Agung dicirundu bersyukuran
wilujeng apresiasi. Sejak kemudian dinarasa korokta umarima ayuga kunubaha kawasa sakibari dengan kue biniti diunciri sabarakan kan jangan nedang di hari boga hirup berwalagri kercaning gusti jajalani wah aji kercayai nantos mamarin kesegeran urip hirup berwalagri sok sanaos mengurupi rasti tapi para abdi-abdi sadaya kalayan pangharapan mugia dipaparin kuat
Cina jadang nama Yes Mustarinya itu simpuring saparakan sejak ajaya ajuringkan pun langsung tersana ketihan ngadagingan yang disadaya kumadaya melakukan Bapak Wali Pak Kamiwa reng-rengan anak api hatur lumungsur Yati Pamukas muka kamadaan lakukan lalu termangasi di antara pamukas bapak pamukas langsung masyarakat adat di kampung dengan saat habis